umuririmbyi Itahiwacu Bruce Melody yasubije umuhanzi mugenzi we Yamano amubwira ko akwiye kujya amwita uncle we cyangwa se nyirarume. Ni mu gihe hashize iminsi mike uyu muhanzi Yamano yumvikanye mu bitangazamakuru avuga ko atazi Bruce Melody. Reka tubaha ikaze muri aya makuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro nk'ibisanzwe. Ngo bimeze bite rero? Bruce Melody yavuze ibi ubwo yari ku rubuga rwa Instagram rwe amurika album ye Colorful Generation, ari no mu kiganiro cya Kiss FM yirinze kuvuga mu izina Yamano, ariko avuga ko abantu bavutse kuva muri za 2000 kuzamura bakwiye kujya bamwita uncle we. Iyo usubije inyuma amaso mu biganiro Yamano yigeze kugirana n'umunyamakuru Ali Sound binyuze ku rubuga rwa Instagram, hari aho Yamano avuga ko yavutse mu 2000, agira ati njyewe navutse mu 2000. Ubwo yari ku rubuga rwa Instagram, Bruce Melody yabwiye abantu bose bari bamuhanze ijisho ko abavutse bose mu 2000 bakwiye kujya bamwita uncle nyirarume. Bruce Melody yagize ati abantu muri kuri iyi live mwavutse mu 2000 kuzamura mujye munyita uncle Bruce Melody. Ni hame kubera ko nsigaye mbona abasore barakuze pe, tukaganira nkajya numva ari ukuvuga inkuru zikagarukira mu nzira. Mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa Instagram rwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Mutarama 2025, Yamano yabwiye Bruce Melody ko yamenye ko amubereye uncle kandi ko amukunda. Uku guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Bruce Melody na Yamano kwavutse nyuma yuko ku itariki ya 5 Mutarama 2025 Yamano yarimo kuvuga kuri Bruce Melody ubwo yari mu kiganiro Vasazi cya Televiziyo Rwanda. Hanyuma bagize icyo bamubaza kugira icyo avuga kuri Bruce Melody, avuga ko atamuzi. Yamano yari yaratumiwe mu kiganiro nyuma yuko aciye ibintu mu gitaramo cya The Ben cyabaye tariki ya 1 Mutarama 2025 muri Bika Arena. So guys, ngayo nguko rero Bruce Melody yabaye abakubise wa mungani we akanyafukunda, avuga ko bagomba kujya bamwita oncle. Yabwiye Yamano kagomba kujya mwita oncle, kandi na Yamano yamusubije kuri Instagram amusubiza ko agiye kujya amwita oncle we kandi koko amwubaha. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, na mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Bye.